Gede banget noh tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, setirik lagi setirik. Tuh, orang kata gacor sini teman-teman. Teman-teman silahkan pilih di jalur ini, Kali Keramat ini tempat yang menurut teman-teman paling enak, paling nyaman buat mancingnya. Silahkan dipilih. Penglaris setrek teman-teman, satu. Tuh, alhamdulillah satu penglaris. Setrek lagi teman-teman, alhamdulillah. Oke, setrek lagi teman-teman. Sebentaran banget dapat dua. Tuh, kumpulan kita dua teman-teman. Kena. Alhamdulillah. Kena teman-teman tuh. Alhamdulillah. Kena lagi. Tiga sebentaran teman-teman. Gacor. Pakai jangkrik umpamanya saya. Taruh lagi. Pendek banget ini mah. Rendah. Di bawah, yang hijau di bawah teman-teman. Kita tunggu tenggelam serat. Tenggelam. Kena, alhamdulillah. Nyangkut lagi baida. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat lagi. Taruh lagi. Tuh, spot kita di bawah pohon teman-teman tuh. Adem. Tuh jalan. Adem kita. Nah, ini kena nih. Alhamdulillah. Dapat lagi temen-temen. Setirik lagi setirik. Tuh. Gacor di sini mah gacor. Alhamdulillah dapat lagi. Orang kata gacor sini teman-teman. Gacor. Iya nih. Gede banget alhamdulillah. Wah, gede banget euy. Gede banget noh tuh. Alhamdulillah. Bismillah. Kena alhamdulillah. Seterek. Mancing kalau dapat mulu bahagia, buat hati ya, kayak pengantin baru teman-teman ya. Wah, kena lagi. Kena lagi tuh. Seterek teman-teman, seterek. Nah, dimakan nih. Iya, seterek. Ya, kena. Set. Ketelan. Aduh. Ya, dapat lagi temen-temen. Seterek. Oh, seterek. Alhamdulillah. Setrek lagi. Oh. Tuh, teman-teman. Sampai pegel ngangkatin betok dari tadi. Mantap. Kalau nemu spot yang bagus, seneng kita gitu teman-teman ya. Makanya kan sudah bikin rute perjalanan menuju ke sini. Silahkan teman-teman datang dah. Jangan lupa bawa bekal, air minum, makanan, karena di sini nggak ada warung teman-teman di kali sini.